بزخين كاتو يتوهم بقدمي هو يتو هراي ها حنساب زنعاتي حنساب نخلو جزئيو نخلو دما ببطو اللوانديو زبوتازي بوتاز صلوتيو زغزيه زدما غزيه صلوتي مو نتزلنا غزيه انت بغبو انتقملو قروين غزيه وسيدنا سلازلنا رحق مقابرون سلازلو نتغزيه انتقملو نابتي صلوت كندهب نحفتنا صلوتي زطقما نحزنا عنا دما صلوتي تقمنامو እግዚአብሔር በሰላም ጀምሮ በሰላም ይፈጽመና ነብጽሖ ጸሎት ድማ ነሐፍትና ደገ ሰማይ ንሕዝናን ምጽንና ዓና ድማ መዳለው ግበረልና እስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። አብ ሐዘን ነመስግነካ አብ ሐጎስ ድማ ነመስግነካ ክትህብ ነመስግነካ ክትወስድ ድማ ነመስግነካ አብ ሐዘኒና ዘለናሞ ንሐዘና ምጽናዕ ሀበና كم تنبنا أيب دبس كان إذا صدر بيت زدما سخاد بسالنا كاب داغماي متن حزنم بخاتن دما سورالنا بعين سب كبيديو بعين خا بنات كاردي أثقن كل يكاليمو نزل صدر بيت زك جابير أملاخنا تصور كبيديمو
صار مقلل نبعتهم درز حزنهم دبس እግዚአብሔር أملاخنا نولدي نبع البيت نولود نأحوات نبيت السبن كلهم دم እግዚአብሔር أملاخنا السخاء أتصانا نعلنا نعنا دما موت تنبر نبرت خمزي مخانا تردينا دما مقد خاخن حس كابز مقد زخلنا خن مهار مقد ناخن قنع نقبرهم فل دما امنت وسخنا نعلم سلام نزازل لنا اي حجر سلام نحجرنا نهزبنا نقرابتنا ما نقنا سلام هبنا كاب قدس ميكائيل ملاخ بركات رديت كفلنا توليدم زلو دقنا دما بروخاتن قدساتن غركا تخلوين غركا عبيلنا كابدي امزرخبو كل السخا ادخنلنا اب سمايات نبر ابونا سنكاي قدس من سخاتنا بعد كم تاب سمايكم دمام دريخون علات انجرانا لمهبلنا بدلنا بدلهم كن حدقنا الله بدلنا نفسنا دقلنا كوفاد احنا نمبر فزنا يتونا منجسين حيلين كبرن زل عالمنا ودينا سنجل مريم من قدس كريم مدان سلامتا سلام لك الله سغاهون دنگل يحيى እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ተስፋበን ስብክቲ ረህርሶም ብሩኺ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺዩ ወፍስት ደስ ይበልኪ حاجاتنا حدقلنا نفور ودقي ኢየሱስ ክርስቶስ መንተና ይፍታ ወይስረይ ጂና አምላክን ምዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካንዲከ ካና ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብርከ ሳይቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ዋዊ ዲያቆናት ሮን ሳይዱ ገጻናት በበስም ኮምኮን ፍታኑን ጻነ ይረሲያን ርስክሉዋን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መል 10 ተፈተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጎና አብየ ቀሲስ በጸሎት ከቅድስት زحلف يمحركم بزمت خير حلهم بافن منفس قدوس كما سرحت اتفتحكم من زغزتنا مريم محرنا كسوس بالاسر بنتكن مريم محرنا كسوس 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 ناين الصحات صلوات وقويتا كل العالم دحس كاجابير قس نفسنا سغانان منفسنا تفوس نسخايخا بافعد ودخا بقويتانا املخنا مدحنا يسوع كريستوس نبنا بيتروس نسخاخا وحيخا برزحو زيان بيت كريستيان كان صاينا سلف دغتات كتفوان كنا وصوانا يخلونيم مفتح مكس سماياتنا هاك كامدر اثر كاب سمايت اثر كوني امدر فتح غيرما اب سمايت تفتح كوني زبل كان نسخاخا سبتنا نسمبارات كلهم ببسمان بقال منفس قدس سفتحنا صاز وصون يخونو حتى برلنيام زخونكم اي بقال باريخام بفلطتم زي فلطتن تبدلوا اوغيتانا زما غلغلتها ابتاتينا ديتاتينا حواتينا حاتينا صنيق حلوا من تمحصنا منكم حاتياتنيام برلنيان زخونكم نعينت حت باريخا فتحن باب سلس قدس اب ولد منفس قدس سفتحنا صاز وصون يخونو ومحري بعل بزم حرات مفكر سب زخون كاجابير املاخنا عالم حتى طرقنا سبتنا سمبارات كان صحم تقبل نزل عالم موت بران كون ابراهيم اوغيتا كل حتى محمد قلم اسخال واه مفكر سبي خم جابير املاخنا بعل بزم حرات معت كازر حق محرات كاز بزح صادقنا عين باريخ حتى يسري لين كلهم سبتنا سمبارات كون كبدلن كمرجمنا دحنم اوغيتا بنزاربون بنسرحهم بنحسبهم كلنا اخان تبدلناك حدا قالنا اسرائيلنا انا حسيلنا يقرب لنا جابير املاخنا اسخال واه مفكر سبني خمو اوغيتا تفتحنا نصاصوان انا غبرنا كل زخاهم فتحيهم حتياتنيان زخون كون عينا غلغالي خام فتحني اوغيتا نسلك انا باساتنا اوغزي عيرف نفس ابونا انطونياس نبص باباسنا بمقري ذكرهم املاخنا بز عمتات نوح زمانات بصدقن بسلام حلولنا او ويتان كلهم مرحتن سب سلطان بصدقن بسلام حلوهم اوغيتا ليقان باباساتن ايبسكوبوساتن قساوستن دياقوناتن انا غونسيسن انببتن مزمرانن دناغلن منكوساتن ردا انت اوارن زيبلن زتاماتن سبوتن انسن ارغوتن صاناتن ابز قدس بيت كريستيانكا قيمم نزلو حزب خان كلهم ذكر امنت كريستوس اصنعيم اوغويتا ايرف نفس امت كهلن نفس امس ابراهام من اسحاق ني ايقوبن انبر نعناون كاب كل بدلن مرغمن كاب كحدتن كاب حسيخا ممحلن موغازن ادحننا بخدتن برخصتن مسكاتن لوط هيمانته من مسعرماويانن كمصنبر ادحننا اوغويتا طبابن حيلن لبن مسو علن ايمرن حبنا كل ساعه كاب زفاتاتنا كل جبر شيطان كاب حج خصان زل عالم فصمنا كمن رحق برنا
ወጎይታ ፍቃድ ካንዲሌት ካን ኩሉ ሰዓክም ፍጽም ሀበና ስምናውን ምስኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት አመጽሐፈ ሕይወት ጸሐፈልና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንም መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለን እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ነፍሰ ዓመትከ ነፍሳ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ምስ ቅዱሳን ካንብረልና ሕዙናን ድማ ጸናንዓልና ካብ ከምዚ ዓይነ ሞት ሓደጋ ድማ ሓልወና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ለማህበልና ሕናን ዝበደለና በደሎን ከንዝበደልና ናበሰናን ደገልና አቁፋዲና በረፈተና ይተፈና መንግስትን ኃይልን ክብርን ወልድየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ሕልና ከደንገል ይኺ ስጋውን ደንገል ይኺ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ አበልስት ብራክቲ ያፈራ እግዚአብሔር ተሰጋ እግዚአብሔር ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናፍቅሮ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍሴ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍሴ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍሴ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለማርያም ዘቦተ ቅዳሴ አይረፍ ነፍሰ ዓመትከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ ዓመትከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ ዓመትከ ነፍሳ ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ምስ በዓል ኣቦና አብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ኣቐምጠልና ኩሎም ሓዚኖም ዘለዉ ድማ ስኻ ጸናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ንሕና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓለፍቲ ምዃንና ዘይነበርቲ ምዃንና ተረዲእና ድማ መፀዋዕታና ኣይንፈልጥን ኢና ምኩሉ ግዜ ተዳለና ኮይና መገድኻ ክንሕዝ ድማ እምነት ወስኸና መንፈስ ቅዱስ ካሊእካ ናባኻ ዘንቃዕርራ ዓይነ ልብና ናብርሃልና
أبسمايات تنبر أبونا كايكتس منقستها تنسى وكاون تاب سمايكم لما مدري يخون نعيلة قيرانا لهم حبلنا نحن زودنا بدلهم كم زحدقنا اللهم بدلنا بسانا حندقلنا كل غفاتنا بفتنا يتلفونا منقستن حايلن كبرن زلالنا تكايمان ودينا قسن مريم نايك دوس قبريل ملاق سلامتا سلام لك حلنا في دنقلي زقاهون دنقلي عدك زابير قويتا سراوي سلام لك سخي خابن استبرغتي خي برغر سخوم بروخيو وملت السقا زابير مساخيو وفسيت دسي بلكي حتياتنا خحد قلنا نفقر ودخي يسوس كريستوس منتنا مهرت لملنا هاليلويا راني قتك عاريني قتك واسمعني عليك نفسي عززتك قالك نفسي عسسك أراني قتك أراني قتك واسمعني قالك نفسي حسستك قالك نفسي حسسك أراني قتك أراني قتك واسمعني قالك نفسي عسستك قالك نفسي حسستك سبحات ووداسي سبحات ووداسي الأملاك نبي سبحات ووداسي زغزي وعيرب نبسامتك عيرب نبسامتك 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 هلن جنات منكس السماء يعرفلنا بزي እግዚአብሔር አምላክና ፍቃድካ ኮይኑ ወሲድካ ያኸሞ ብንየ ድማ ብብርገጽካ ተቀበልና
تبعل أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب نبرلنا كله سدرا بيدم إزابير أملاخنا سخاص أنا نعلنا كابداق ما يمتن حزن بخاتن صورلنا دبس أيب دبس كادبسلنا نعنا دم إزابير أملاخنا مودعتنا سبقلنا زي ما قد زي ما قد خلنا إنامو حجهم فلتا قد خاخنا حس خارج عنا ملاك قدس ميكائيل كاد ما تراد عنا بسماياتنا بربنا سماي قدس خاد زاف خاخن خاب سمايكم دما مدريو على تنجرانا على ما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كبرن زلنا نايت قامين ولدت يا مريم ناي قدوس جبريل سلام لكلهم عد እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ قبل السبرق رغسهم بروم لتزرق እግዚአብሔር مساخي وسيت سيبل نفت ودخ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ለምን ለና አሜን نسبق ذكرنا ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተለና ቅድዋመት ከውለትለን ከመነብሶም ያግዝ ውስተመካን ስውር ወሃበ ማይረብት ወያር አንሰው ስጋሆሙ በዛቲ ስራለት በዘየተ ዘውተ ተስፋሁ ዘበሰማት መንግሥተ ክፍላ በንተ ነፍሳመትከ የለን ነፍሳመትከ የለን በንተ ነፍሳመትከ የለን ዘለረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ህልኖሙ ነብሳ ዘዓረፈ ባርያኻ የለን መሓረን ይቕረበለሎምን ሁሉ ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣምላኽናን ምንቲ ዝዓረፈት ባርያኻ ንልምነካ ንማልደካ ነለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብናይ ዘላለም ህይወትን ነብሳ ከተዕረፍቲ ክትህብ በቲ ትንሳኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ ስጋ ብሕብረት ከተተንስ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሳ ንልምነካ ኣለና በእንተ ነብሳመትከ የለን በእንተ ነብሳመትከ የለን በእንተ ነብሳመትከ የለን ነብሳመትከ የለን መገድ ነብሳ ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃባ ስጋኻ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ኣውርሳ በእንተ ነብሳመትከ የለን በእንተ ነብሳመትከ የለን በእንተ ነብሳመትከ የለን ነብሳመትከ የለን
ታሲ እስየተሰናየ ዛይነ ወዝኒ ሰማው ዘለበሰብ ዘይተሃለ ወያርገ መጠነ አስተካሎከ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዝ ለሰቦሙ መናህየ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኑ ከብለ በክርስቶስ ዘወቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ሩቀት አምላክ መኮሰ መስቀሉ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ የራቅ ምኔ ማእከለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታት ድሕሪ ምትንሱ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ በረኸትን ምሕረቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሲ ሞቱ ሄለን ይኹን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ኦ ጐይታ ይቕረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሰ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ለእግዚአብሔር ጐይታ ንዓኻ ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘይትርአ ንዓኻ ኹለንተናና ነምልኸካ ኣለና ንኹሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጐይታ ናይ ንጉሆ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነብሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ንዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋርፅ ምስጋና ባሕልቕ ሰራዊት መላእኽቲ እትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፈ ብርሃን ውና ተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጐይታ ንሕና በረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ንብል ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኣ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዝህብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ትቕበል ብወልዲ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ንብሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘየባላሹ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትኦም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍዕ ሕላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብረኻልና ካብ መዓሙ ጽልማት ናብ ብርሃን ኣውጻኻና ካብ ሞት ሃዲንካ ሕይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻኻና ናብ መስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቐረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እውን ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና
ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንኣኻና ኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዓት ከነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቡ ንዓኻ ይውድስሎ ንሳልሳይ ጊዜ ኸባፍና ነቕርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን ብመንፈስ ፍርሓትን የመስግኑኻ ኣለዉ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሆ ኩሉ ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽእዎም ወሓይሽቲ ማዕበላት ካባና ዘህዳእካ ካብ ጥፍኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸግዐውን መጉየዪ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ብጸጋኻ እትሕዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘለዉ ኸዓ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኪንን ንዝበኺዩን ዝናዝዞም ነቶም ዝጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕን ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡ ዘመስግኑኻ ንዓኻን ውድስን ነመስግና ኣለና ማሕደር ህይወት ምእንቲ ክንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዛትካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኹሉ ንንኣሹን ንዓበይትን ንመማሓደርን ንህዝብን ጓሳን ንመጓሲኡን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታ ኣምላኽና ብሩኽ መንግስናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ይግባእ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለመ አሜን። በኪዳነ ቃሉ በስልሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላክ የመሐረና ይቅረ ባህላ አምላክ ይቅረ ይበለልና ጸሎትና ልማና ይቀበለልና ነብስ ባሪኡ ወሄለና ናይ ነብስ ዕረፍቲ ይሃበልና ንዝሓዘኑ መጻናዕ መንፈስካ ሰደደልና ንሕና ድማ ሞት ምዃንና ፈሊጥና ቅድሚ ሞት ኦ ጎይታ ምሳኻ ምስ ዘለኣለማዊ ህይወት ክንላገብ ምስ ተውዓልካ ዓድለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ናብና ሕደገልና ካብ ዋድሕንና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕና ድንግል ኢኺ ስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደንቲ ሃገር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ተሳለነ ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኽን ኸበ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍቑር ወድኺ የስኩር ተልዩና ሓገር ሓጢአትና ሓድገና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለሞም ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለኩልከሙ
ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ኸ ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑ እናታትኩም ግና ዘርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ኣእዛንኩም ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ወረስያድልውተ ለመንግሥተ ሰማያት ጻዕረ ሞት ወዊዛ መጻ ሆከኒ ዋገተኒ ጻዕረ ሲኦል አዘኒ ጻዕረ ሞት ወዊዛ መጻ ሆከኒ ዋገተኒ ጻዕረ ሲኦል ጻዕረ ሞት ወዊዛ መጻ ሆከኒ ዋገተኒ ጻዕረ ሲኦል አሐዘኒ ጻዕረ ሞት ወዊዛ መጻ ሆከኒ ዋገተኒ ጻዕረ ሲኦል አሐዘኒ ጻዕረ ሞት ወዊዛ መጻ ሆከኒ ዋገተኒ ጻዕረ ሲኦል ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽሙ ወንጌለ ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዜነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ አምላኬ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከንበረልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና እዚ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ሰሚዕና ተረዲእና ተሰሚዕና ድማ መገድኻ ንሕዘሉ ተኣዘዝናየ ንፍፅመሉ ብመንፈስ ዓቢና ድማ ናብ ሰማይ ንጥምተሉ ግበረልና ነብሲ ሓብትና ነብሲ ባርያኻ የለን ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ ቅዱሳንካ እምበረልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ስኻ ምፅንና ዓድለልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ
فقر انقسلنا بسمايات تنبر عبونا اسمك يقدس صلاة فقد كانت بسماء قوم المامري يقولنا على تجرانا لما نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا حسنا كبفات قلنا برفتنا يتدون من قسلنا حيلين كبر نزل على الناس كاي مامين او زكي مريم جبريل ملا سلام لك له لنا بدن كلي سقاون كلي يا دنجار يتوا سلام لك له سبحان سبحانه كرسوم برغيو ومدة تسقى جابير بساخيو وفستي دسولكي حتياتنا صار يلنا نفت ودخي يسوس كرسوس من تانا آمين هو وانجيل من قصة سمايات وزعو فين أو فيكو سمايات قريبا لامو أمنون تنسحون أولوغيوس كريوس يس كرسوس ودياو جابير ناقويتانا نملخنا مدحينا يس كرسوس هواريانا قلقالن زخانه كوانجيل ماتيوس زنقر قال بارخ نخبر منقصتو خبر مسقانا نقبا لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانجيل ماتيوس معراف 19 كافقد عسران وانجيل ماتيوس معراف 24 كافقد 34 كسب 50 حدا نملاختو خا ببرتع دهاي ملخت كلكم نتوم حرياتو كابت حدا وسن سماي كساعة حدا وسن سماي كبربعتي ومأذن نفاسات ككبوم يوم مسلو كابهم بلس تمهارو أنا فرامس لملمة قصلاهم تطعي كرمت خمس قربة تفلتيهم كمود ما نسخاتكم إذ كلوا مسرعهم نبقى في بيت مقرابوت فلتو إذا كل ساعة زخون إذا ولد زي إذا ساعة زخون إذا ولد زي كم زي حلف بحق بلوكم الله سماين مدرن كحلف عليك نايك حلفنيو سلت إذا معلتتي سلت ساعتتي عننا بزي أبو بينو ملاخت سماي انتخونو كوا ويس ودي زفلت أيلبون كم تي بزمن نه زخونة مساعات ود سبكا كم وخونيو كمتي بقدمي معي أيهي زنبرة كساعتانه نام مركب زات ولا معلتي يبلعون يساتيون يأتون يتأتاتون نبر أمه معي أيهي متيون كله ساع زتف أي فلتون مساعت ود سبد ما كم خونيو شعو كلت أبقرات خونيهم اتحادك وسد اتحادك حدقيو كلت أنستي أمت حنك خنا كتحنا أين حنت ختوسد حنت دماغ تحدقيا سلذي قويتهم بينيتي ساعات كم زمت قويتهم بينيتي ساعات كم زمت أي تفلتوني هم أمه نقحوا جناخه فلتوا بعل بيتنا تاسراقي زمت الله جزيه أنت زفلتاس منقح بيتو قطق وعد كلاون سقاي مبلن سلذي ودسب زي حسبكم هو جزيه كمسي أمه نسخاتكم دما اتدالهم كنو يتبقيتو مقبان ببقزيو خبوم إلو أبسدرا بيتو زي شومو ومن أستو علي باريا من كون إيو قويتو خمس خلو كمزي ناقبره زرخبو باريا بوصو إيو أب كلو غنزبو خا زي شومو بحقي بلوكم الله يتخفو باريا قنا بلبو قويتاي يدنقو إيو انتبالي نتوم بصوتو باروت بموقع جمر مستم سخرتون يبلعني ستن قويتات بارياتي نسو بزي تصبيا معالتي بزي فلت أغزيون كمسيو أبكلت كچندحو عدلو دما مسقبوزات كقبرو أوها بخياتن محرق أماسنانن كخونيو سماين مدرن كحلفيو قالي قناي كحلفني بلا قويتانا ندك مزامرتو نامن قال قدس وانجيل
አሜን መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት አብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥእ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ሎምን ክሳዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ህሊና ልብከ አቡነ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀብ ጸልማ ዘውፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ካ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ቀለልካልና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምንዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይፅንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈለይጡ ፍቓድ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት ናይቶም ሓዲሮም ዝነብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ሰምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና
بأغاد ما كنت أنا بمن زي قارس قالها بنا وقويتا نحن بارد كان مسكنك ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ንርጉስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተሕዙ ምሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጽልመት ከዓ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ምዱብ ፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ያንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኹሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ያንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብዚ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ዝተለኣኸ ነዚ ህላዌ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ቅዱስ ምስጋና ንሳለሳይ ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕር ገበርካልና ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህ ንዓያሽዋ ለብም ንጡፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ናድሕን ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኹነና ወለኩለነ ኩን ጸወንስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባሃል አምላክ ቅረበለልና ጸሎትና ለመናና ዕጣንና ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ እግዚአብሔር አምላክና አዘቁርር አደዘውርር መወዳታ ሁሉና ዘጸብቅ ግበረልና ነፍሳ አመት ከሄለን ናይ ነፍስ ዕረፍት ሃበልና ምስ ቅዱሳን ካቀምጠልና ሁሎም ሐዘን ከቢድዎም ንዘሎ ቤተሰብ ድማ እግዚአብሔር አምላክና ስኻ ጻናና አልና ንሁሉ ዝኸውን አለካ ሞነ ዝስድራ ቤት ዝንዳቦና እየብደ ተረኺብካ ከም ደበስካ ስኻ ደብሰልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሐዘንን በኻትን ድማ ሰውረልና ካብ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊካ ድማ ተራዳአና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀድስ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ስጋውን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰላም ለክለኹን ሽኺካ አበንስት ብረኽቲ ረኸርሶም ብረኽ ኃጢአትና ክሰር የልና ነፍትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን
መላእኽዮ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቁር ወድኺ ኃጢአትና ሓድገልና ኩል ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ሰምዑናታትኩም ግና ዝርኣዩ እንትኹም ሰምዓ ዘላ እዛንኩም ጻትዮ ዘመልካዮም ንዓና እውን ከምኣቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ እስመ ፈላሲ አነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበውየ ስደኒ ከመ አይርፍ እስመ ፈላሲ ወነግድ ከመ ኩሉ አበወሲታኒ ከመ አይርፍ እስመ ፈላሲ አነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበውየ ስደኒ ከመ አይርፍ እስመ ፈላሲ አነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበወሲታኒ ከመ አይርፍ ፈላሲ አነ ውስተ ምድር ወነግድ ከመ ኩሉ አበውየ ስደኒ ከመ አይርፍ ሃሌሉያ ቁሙ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ
ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ወአምላክ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ቅረባል አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላሙ የብዝሓልና መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጥዓኻ ናብ ትዕግስ መለሰልና ንጸድቀላ ይምሮ ዓድለና ቃልካ ሰሚዕና ንኽንገብር ኣብቅዓና ጐይታ ነብሲ ባርያኻ የለን ገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ ኩሎም ድማ መፀናንዒ መንፈስካ ስደደልና ንዓና ድማ ዘስተውዕሎ እምሮ ሃበና ሓለፍቲ ከም ምዃንና መጠን ከምቶም ኩሎም ኣቦታትና ቀዳሞት ዝሓለፉ ኣብዛ ናይ ኩስዒ ግዜ ከም ዘለና ፈሊጥና ናብታ ናይ ዘለኣለማዊት ክንቋመት ኣብ ኣብየት ክንሰርሕ ምስ ተውዓልካ ዓድለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ካብ ክፉኣት ንሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ዝኸበነ ዘብረኽቲ ኢኺ ፍለማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሒ ደስ ይበል ሓጢኣትና ንሓርገልና ናብ ፍትሒ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጣና ምሕረት ለምንልና ወንጌለ መንግስት መንግስቱን ጽድቁን እተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ ችርዮስ ኦ ጐይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ 27 ትንሣኤ ሙታን የልቦን ዝብሉ ሰደቃውያን ከዓ ናብኡ መፁ ከምዚ ኢሎም እውን ሓተትዎ መምህር ሓዉ ዝመቶ ዘበለ ውሉድ ከይወለደውን ሰበይቱ እንተሓደገ ነታ ሰበይቱ ተሓዊ ውረሳ ኢሉ ንሓዊ ዘርኢ የቁመሉ ኢሉ ምስ የፅሓፈልና 7 ኣሕዋት ነበሩ ተቐዳማይ ሰበይቲ ኣተወ ውሉድ ከይሓደገ ከዓ ሞተ እቲ ካልኣይ ድማ ወረሳ ሓድጊ ከይሓደገ እውን ሞተ እቲ ሳልሳይ ከዓ ከምኡ 7ቲኦም ከዓ ሓድጊ ኣይ ሓደጉን ድሕሪ ኩሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት 7ቲኦም ኣእትዮማ ነይሮም እዮም እሞ ብትንሳኤ ምስ ተንስኡስ ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ ኢየሱስ ከዓ መጽሓፍቲ ኾነ ወይስ ሓይሊ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጥኩም ዶ ኣይኮንኩምን ትስሕቱ ዘለኹም ካብ ምዉታት ምስ ተንስኡስ ከም መላእኽቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት እዮም ዝኾኑ እምበር ኣየእትውን ኣየተኣታትውን እዮም ብዛዕባ ምዉታት ከም ዝትንስኡኸ ኣብ መጽሓፍ ሙሴ ኣምላኽ ኣብቲ ኣሻኽ ቆጥቋጥ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብን እየ ኢሉ ከም ዝበለዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም ንሱ ናይ ህያዋን ኣምላኽ እምበር ናይ ምዉታት ኣምላኽ ኣይኮነን ንስኻትኩም ኣዚኹም ትስሕቱ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሄሎ ስብሐት ዘይብሉ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱሳን እግዚአብሔር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ተጠምቀ ብሔራን ተሰቅለን በመስቀል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አምሳልስተ ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ ሌዋነ አቡሁ ዳግመ ኢየሱስ ይኰንን ሕያዋን ወሙታን ተሳለን እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለልዮ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌክሙ ኩትዎ ለአምላክቱ ይደሉ መድኃን ነብስና ዝኾንካ ዘይትልወጥ ንዓኸና መሰረት ጥበባት ዓቀባ ኣልባብና ዓይድ ልብና ዘብራካ ጸልማት ሕልናና ርሒካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፍኣ ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእኻ ሓደስካዮ ብትእዛዝ ድማ ሸሕተታጠፍአ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጅኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎ ጌታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጐይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮተትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቕድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዘለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ውድኻን ፍቕርኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድሰከ ወሃብ ሕይወት ጐይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታ ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረድኦም ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሰቓይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓሊ ንግፉዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ምሕደር ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽተማ ዝኣሊ ነታ ምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ናብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቅድመ ራህዝብ ወጐይታ ክዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኸናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቶ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ለአብ ለዛ አንቀሃነ እምክብድንዋ ስብሐት ለወልድ ፈወሰነ እምጽኑዕ ሕማም ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀነ እምአርያም ለመንፈስ ቅዱስ ብችዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባህላ አምላክ ረበለልና
ነፍስ ባርያኻ ሄለን ስብዓል ኣቦና አብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ አንብረልና ኩሎም ሕዙናን ድማ ጻናናዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ንዓና ድማ መወዳእታ ኩልና ኣጸብቐልና መወዳእታና እዚኣ ምዃና ተረዲእና ድማ ነቲ ዝሃብካና ዕድመ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ ስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓልግናሎም በደልና ምሳና ደገልና እና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊና ኸድግ ብስጋኸ እውን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ካብ እንስት ብረኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኸ እውን ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ለምንልና አሜን። ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ሳልነ ጸጋስ መልአኺ ወግዜትነ ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኃጢአትና ይቕረመታን ክብለልና ስብሃት ለአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ምስለ መንፈስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግና ከይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግና ከይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርአያ ዓይንትኹም ዝሰማዕ እዛንኩም ብፃን እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከምኣቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና። ልዮ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለመንግሥተ ሰማያት ተዘከር እግዚኦ ከመ መርየትነ ሰብእሰ ከመ ሳይር መዋሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ተዘከር እግዚኦ ከመ መርየትነ ሰብእሰ ከመ ሳይር መዋሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ተዘከር እግዚኦ ከመ መርየትነ
ሰብእስ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽሙ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ቃለ ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሉ ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና ከም ቃልካ ንብረና ሰሚዕና ክንነብረሉ ናባኻ ክንቀርበሉ እስኻ ርድኣና ዘብፃሕናዮ ጸሎት ተቐቢልካ ድማ ነብሲ ሃብትና ሄለን ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ንብረልና ኣብዚ ኸቢድ ቅንያት ንስድራ ቤት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ትምቱ ፅዕሩን ጸር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ከዕርፈኩም ኢልካ እናእኻሞ ነዚ ስድራ ቤት እዚ ድማ ናይ ጽንዓት መንፈስ ናይ ዕረፍቲ መንፈስ ክትዕድሎ ንልምነካ ንቦና እየብ ደበስካ ደብሰልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ንደቃ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተኽልወይ ንግበረልና ብጽቡቕ ዓብዮም ስማዲኦም ዘዘክሩ ግበረልና ናብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካይ ይቀደስ ስምካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበልና ንዓኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ካብ ኩሉ ኣድሕነና ፈተና ይፈትና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ረድካይማ ኣሜን ወእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላም ለኩ ሕሊና ኸይ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሕገልና ንኽኩል ወድስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ወንጌለ መንግሥቶ ጽድቆ ዘአወፈየና አወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ አላ ሙእመንን ተነስሑን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 19 ቀይሕ ክዳንን ክቡር በፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ኸኣ እናጌየፀ ዝሕጐስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። ኣልዓዛር ዝስሙ ድኻውን ብቁስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ወዲቑ ነበረ። ካብቲ ኣብ መንገዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍታት
ክጸግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ ኣኽላባት እና መጹኽኣ ቁስሉ ይልሕስሉ ነበሩ ኮነ ድማ እቲ ደኻ ምስ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቑፍ ኣብርሃም ወሰድዎ እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቐብረውን ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ንኣብርሃም ኣብ ርሑቕ ንኣልኣዛር ኣብ ሕቑፍኡ ረኣዮ ጸዊዕኻ ወቦይ ኣብርሃም በዚ ሃልሃልታ እዚ ይሰቓ ኣለኹ እሞ መሓረኒ ኣንፊ ኣጻብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልኣዛር ስደደለይ በሎ ኣብርሃም ግና ወደይ ንስኻስ ብሂወት ከኸለኻ ተድለኻ ከም ዝቐበልካ ኣልኣዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝጸገበ ዘክር ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ጸናናዕ ንስኻ ድማ ትስቀ ምስናይ እዚ ኩሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ከይክእሉ ኣብኡ ንዘለዉ ናባና ከይሳገሩስ ኣብ መንጎናን መንጎኹምን ዓብይ ጋግ ተገይሩ ኣሎ በሎ ሽዑ ንሱ ኦ ኣቦይ እምበኣርሲ 5 ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም እውን ናብዛ ስፍራ ዝቓይ እዚኣ ከይመፁ ክምስክረሎም ንኣልኣዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክትሰዶ እልምነካ ኣለኹ በለ ኣብርሃም ድማ ሙሴን ነቢያትን ኣለዎም ንኣቶም ይስምዑ በሎ ንሱ ከዓ ኣይኮነን ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ምዉታን ሓደ እንተ ኸዶምሲ ክንስሑ እዮም በለ ንሱ ድማ ንሙሴን ንነቢያትን እንተዘይሰሚዖምሲ ካብ ምዉታት ሓደ እንተ ተንስአውን ኮቶ ኣይኣምኑን እዮም በሎም ኦሪትን ነቢያትን ካብ ዝሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ መኖ ይመስለከ ምናማልህ እዚኡ አንተ ውእቱ ዘትገብር አራይኮሙ ለሕዝብከ አታንኳሙ ለሕዝብከ በመዝራዕከ ወከብ ውስተ ሲኦል ዋዕረከ እምህየ ወጸገከ ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን ዘብጻህናየ ጸሎት እግዚአብሔር ይቀበለልና ነፍስ ሐፍትና ዝምሕር ንሕዝናን ዘጻናንዕ ንኹልና ድማ መገድና ዘቕንዕ ግበረልና እቲ ኣብዚ ዝበጽሕ ስርዓተ ጸሎት ወዲእና ኣለና ሕጂ ግና ከም ግዜና ሕፅር ኣቢሎም ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃል ወንጌል መጻናንዒ ክቡና እሞ ጽኒልና ንስማዓዮም ከምኡን ኣብ መወዳእታ ኣቦና ኣቦይ ቀስተስፎም ድማ ንደቀና በቲ ዝርድኦም ቋንቋ ይሕፅር ኣቢሉ ከጻናንዖም እሞ ንኹሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ልሳኖም ሓዲሩ ንኹልና ዘጻናንዕ ቃሉ ይሃበልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም
دحن حديثكم نحبتنا هيلن أبترح وجنة أبتنا عرفت زلال معون هوتي عرف لنا نبع البيت نولدي نامين نفتوتي نقول لهم سدرا بيت كأد بس أقعد بساني دبسكم إذا نوحين كبيدن مجشة نقول لها نايس بين ناس لزولها كلها ناهم فقادو تدالينا هنسألنا إحنا إجزاء كدوس فقادي برلنا أملاك أبو قيتنا يسوع كريستوس أبو محرتن أملاك كل مصننا عني بارخ آمين بتن رأسنا خاب أملاك نصنا نعلو مصننا نتوم أبس أبا زلو كلاتهم كنصنا نعمة تخن كإلسي بس أبانا زبل زصنا نعنا نسو يوي كبر مسجانا نعيهون هاري قدس باولوس ناب كلاي أب كدامي كلاي ملختي باولوس ناب سب كورنثوس معرف حدا كوزلي سلستن أربعتن أملاك أبو بيتانان مدحنينان يسوع كريستوس أبو محرتن أملاك كل مسننا عن يبارخ بتن رأسنا كاب أملاك نسنا نعلو مسننا نتوم أبس أبا زلوا زبلوا خلاتهم كنسنا من تخكال الناس بس أبانا زبله زسنا عنا نسو يوي أبو محرت أملاك كل مسننا مخانو منش محرتن منش مسننا عن نسو مخانا أمينا بوخ نسنا بسمو كنسنا نايجزابير كدوس فقط هنا لنا أبو إنجيل ماتيوس معرف حموش قصر بعته بصعان اللي لهوي إزيه اسم منتو يتفيسه مالت زحزنو مسننع كرخبي أممو بصعان يوم حزننا خم فقاد إجزابير تخينو حزننا بمجد إجزابير تخينو كاب إجزابير مسننع كاب تأبو محرتن أملاح كل مسننع عن زخنة مسننع كم نركب مسننع ترازي كنا بس إناون كم زلوا فليتنا بسم إجزابير كنسانا نعن نا إجزابير كدوس فقاد يخون لنا كابتوم أبنت مسننع زخنو أبقى إجزابير كم تصحيف الله إبراهيم معرف 11:4 أبيل كم مسوات قائل زبلز مسواتين أملاخ بأمنة أقربه أملاخ بناي مبؤو كمسكر اللي خلو صادق مخانو بقى تمسكر اللو بموت جناحة بقى غيرو يزارب اللوي ناي مجمر يا موت ناي مجمر يا بحوز تقتله نبور زير خبا أبيل أتعب أملاخ زرخبو مسننا عجن حساب حجي بقى أجيرو يزارب الله إلو تأملاخ زسنا نوع مسننا عجلس بحف الشاخم فقاد إجزابير أنت حزيننا دحرت حزن زلو حاجوس كجلس كله أبرأ يوحنس معرف سران حدن كاب كتر 3-4 كاب تأب زفان عاوز بلد دمسي إنه دونكان أملاخ مسب أملاخون مساتاتهم كخوني مساتاتهم كأهزبو خونيهم أملاخون بعلو مساتاتهم أملاخهم كخون إيو أملاخ كأن بزولو نبعات كابعينتون كدرزيو اتقدامي حليفي إمو دحر دقيم موت أي كخونن دحر دقيم ون حزن ويجاو أي كخوننيو كبل كله سمع خوي كبري نزخر سميخون نبعاتنا زدرز وهنا زدبس أبو محرتن أملاخ مسننا عن نتوم أبس أبابا زلو نتوم أب كبير حزن زلو كنسانا زسانا عنا نسيمو كبري نزخر سمو يخون نحبتنا زل علماوي عرفتي أبتراح وجنت أبتنسف عرفتي أبحق أبراهام نساقني أيكوبن زل علماوي عرفتي عرفلنا نقول لهم سدرابيت كأ نتوما مرير حزن زلوا دبس قدساني دبسكم إزمة الشازي أبرئس كل الناس اللي زلوا أخم فقاد إجزابير تدالينا كنصنحه نتوم قدامي وانجيل زركبنا وانجيل ماتيوس معرف 24 كسر 21 زر 4 نسخاتكم ون
ወይታኹም ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ኩሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኩኑ ኩሉ ግዜ ተዳሊና ክንጸንሖ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ the name of the Father and the Son and the Holy Spirit one God amen ምናልባት ትግርኛ ዘይሰምዑ ኣሕዋትኩም ክህልውና ስለ ዝኽእሉ እዚ ቃል ንኹልና ይምልከት እሞ ከምዚ ኣቦና ክምህሩና ድጸንሑ እዚ ስርዓተ ጸሎትና ንሰለስተ ወገን እዩ ዝኸይድ ነቲ ዝዓረፈ ነቲ ሓዘንተኛ ንሕና ከም ሰብ ኩልና موت مخانا زي من قد دخلنا مخانا كنستوعل ناتي والسخة بلو قلت لي من نظام عواتنا نظام كلهم إنجليزية رايت نسمع دما نشتي قال كافلي أبي مرجتا told us 2 Corinthians chapter 1 Blessed be God even the Father of our Lord Jesus Christ the Father of mercies and the God of comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the Comforter, whether we ourselves are comforted of God. Brothers and sisters, family of God, my children, I cannot. As humans, we may say, yes, this is too early for her, but we are not God. There is no mistake with God. He does it according to his time. We have no role in that. But he warned us ahead of time. We are worried what is going to happen to her kids, what is going to happen to her husbands. God knows what did happen to all of the fathers, mothers passed away before us. What happened? There is God. He is the comforter. He will comfort them. He will take care of them. He will guard them. He will guide them. And Matthew chapter 5, blessed are those that they mourn, for they shall be comforted. If we mourn according to his will, be careful. When we mourn, we have to be careful. Yes, we can cry. Yes, we are losing a sister. According to the flesh, too early. But according to God, that's the time. Regardless of the way we pass away from this world. It could be sickness, it could be accident, it could be gun, it could be whatever it is. But we have to mourn with a prayer, with thanksgiving. Not to condemn God. That actually, we tend to say he made a mistake. No, God doesn't make a mistake. God does everything also, not hurt us, no, for our benefit. I will focus on her children. Yes, she brought you to this church. She brought you day and night. What you are going to do from now onwards is remember her dreams on you. You have your mom, the church. You have your dad until his time. But if you want to honor your mom, keep her dreams. Be the kind of kids that she was dreaming always she wanted you to be.
This is how we can honor her. Families, friends, crying, it doesn't help. If it were, I would cry day and night here, but it doesn't help. I have never seen it helping. But what are we supposed to do? Then learn from this situation, adjust our life, because no one knows the day and the hour, the way, the means. Adjust our life. Who is among us driving a car without an insurance? Do we have any? No. But we don't have the insurance for our soul. We don't have, for this, we have, what do you call, limited time. Our time in this world expires that we don't know what time, what day, what year. But we are here. What the Psalm was telling us, we are immigrants in this land, like all our fathers and mothers. If our visa expires, then we have to leave. There is a time set that we are supposed to leave from this temporary world. We are here temporarily. What is very sad is we waste our temporary time, the limited time, quarreling, hating each other, fighting each other, killing each other. Instead of enjoying this limited time and then designing, okay, we are here temporarily. What is the eternal? What are we supposed to do? Can we have life insurance for the life to come? Enjoy it here? Who among us will live or move to any other place without preparing? Okay, where am I going to stay? Without reserving a hotel, even if it's temporary. But in our life, in our soul, as Christians, we are living just like that. We will come to this church like this. There is a saying in our culture. The one who hates the church will come this way. The one who is against the government will come as a prisoner. There is no other alternative. So what do we have to do? Know him, enjoy him. That we don't know the time, but be ready. No one knows it, be ready, prepare. Let's love each other. Let's enjoy the limited time that we have. Crying doesn't help, so let's look at the kids now. Yes, it's okay. We have you at the church. We are now your mother. Remember, this is your place to be, or every Sunday. And this was her dream. She had so many plans, many plans, as we do all the time. But we forget to add, God willing. Then, if he doesn't will, it will cut short. This is what happened, and this will happen for her. This is one way. We are going to follow her. She's not going to come back. So we have to mourn appropriately as well. Yes, we have emotion, we have a feeling. We can express our sorrow. But it should be according to God's word, according to God's will. May God repose her soul and send his comfort according to his word to the family and to all of us, friends. And may God open our eyes, open our minds, give us his wisdom so that we can design how we can depart from this temporary life with a good relationship with our God, with Jesus Christ. He is your father, he is your mother. She connected you to him very well. Stay there. Abtom, naatihab.
ሓደ ወገን ዝነበረ ሓላፍነት ናብ ክልቲኻ ትጥቕለል ግን ኣምላኽ ዝፈቐዶ ተጋግዩ ኣይንብልን ኢና ኣምላኽና ኣይጋገን እዩ ኣምላኽና ኣይጋገን እዩ ንዓና ዝጎድእኻ ኣይገብርኒ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከም ዝሓልየልና ፈሊጥና ከም ፍቃዱ ጌርና ክንሓዝን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይርዳኣና ሓለፍቲ ምዃንና ፈሊጥና ግን ፈውሲ ሞት ንግበር እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን ወራይ ቃለ ህይወት እስማዓልና ኣቦታትና ሰሚዕና ክንነብረሉ ክንዳለወሉ حزنان دما بقالو خنصانانا علو تزرع قال اب لبنا حدر اب امرنا قرص እግዚአብሔር يحجزنا ما نتاغزي خنطقملا حجي ناي سدرابيتي زلو سدرابيت وكيلوم ملእክት ዘም حلالفو አራይ ብርሃን ሐውናሎ ካልኦትና አልባተሊኹም ምን ተቀረቡ In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Good morning to you all. In the face of the mystery of life and death, words are kind of inadequate. Anyways, we're going to just try to make some sense out of all this. This morning we have 3 speakers, and the first one is Habtom Alai, who will read Helen's life story in Tigrinya. And then we have Seble Tsahai, who will read Helen's life story in English. And then Helen's brother Paulos Bahta has a short message he wants to deliver. After they're done, for those of you who are not sure about on how to get to Braddock Road, the easiest way is, to get out of the front of the church, make a right on Bladensburg Road, go across the bridge, and you'll see the Peace Cross, and you leave it to your left and stay on the right. And what you do is you need to get to 201 South Kellenworth Avenue, which will go ahead and put you to 295 South, and then all the way to 495, and then hopefully to Braddock Road, okay? And now, Habtom, if you want to, who's Habtom? حرايم باري بمجمرة أقدمه نأبالات كلهم بتخريستيان دبر سلام مدهاني عالم توهادو أرثوذكس بتخريستيان كوموين نخلهم أبوتاتنا بعشي نخلهم بشمين بشم بيت سبين نتستجبر لنا بتعمل سيرفيس كمسك نفتو كتير دماني زعبكم زناسكم كابر حقن كاب كروان ننوح معلتات كاب سرحكم كاب جزاكم كاب دقهم تفليهم أبزب بممللاس زت أنا نعكمنا مورال ذهبكمنا تحسدكم متيهم أبزم سانا زعنكم كله بسمين بسم بيت سبين دما كمسك ناكم فتو باري حجي كلت حتصرتي هو التاريخ نحفتنا ويزور هيلن بحتا تاني مجمريا بحاونا تزغاجوتيا باولوس بحتا مالتيو حنتا عصر زبلت ناتيناي بيتسب زغجت زدالق والله ساوينكم بولكم باري تاريخ حفتنا ويزور هيلن بحتا حصر هو التاريخ حفتنا هيلن بحتا يكاتيت عسان حدن شحن 970 عام تمرت كابو بانفتير اتو الشبه بهتا عقبازقي ادي ويزرو عالم اباين ابس مرات ولدت عدمي انا تمرت مس اقله ابيت تمرت وانقلاويت بيت كريستيان تمرتي احدو الى فلمت او دما ناي قداماين ما اخلاين درجه تمرتي بعوت زازمت بتحرزي
بحملة شحن شعتميتن 86 عام تمرد دما ناب سدت أمرحت أب السودان أوارح دحر متصنح بتقمتي شحن شعتميتن 86 عام تمرد ناب أتا كندا أتوت أو دماني نايكال أي درجة تمرتي بعوت زازمت دحر حتى الأوان دما ناب حبرت منقستات أمريكا ناب بوسطن ماساتشوستس أمرحت أب بانكر هيل كوميونيتي كولج بمأتاو استفلا لي كورس الدما وسدت حفتنا هيلن أب حملة عسرة كلتشحن سلستن مسحبتم رؤسهم أب اسمرا قال كيدان عشرة إجزاء بهردما كابا براهم استولدو نيتن آرون كومودما أدم تبهلو سلست قلعت بارهم حفتنا هيلن كاب شحن شعتم إتن تسعن شعتن عام تمرد كساب كلتشحن شدشتن عام تمرد كم فارماسيست تكنيشان كوينا أب بين هوسبيتالاتن فارماسيتاتن بتوفاوينتن تأمنتن أقل جلاء دحر قلعت مولاد جنا كل سرح عالم قديفة دقة أبزبت صح كتب صحهم أب معباي دقة تتأمدت هلن كل جزء دقين نابلت بفولي حاليتن كنكدن بتجهاتن صعدن عبيتهم دقة دما أب كلاي درجة مسبوط حلا كم عندنا أب سرح عالم تمليسا أب فيرفاكس كاونتي بابل سكول حدا مقعزيا تقوت إراق سرح جمرت حفتنا هيلن تمسجن التبل نأملاخ تفرح التفكرن سبنا برد هيلن رهرتي لوه حدق ببيتسب فتوتي مقربان أزيا فتوتي ناي فقر سب نيروا هيلن أزيا حوستي كاب من برا التلعلي مسب كتلالي جزي أي وسدلان بتوسق هيلن بسحق صوتا في الشخطة اتخلله أزيا حقوستن سحقتن سب نبرت حفتنا هيلن بسولس 10 شمون تتقمتي أب أقامشت بزقات أما حدقا مكينة أب إنوبا فيرفاكس هوسبيتال يعقبا حكمنا والربربكوا أنت تقبر الله بهوت كتسررقن أيتقالن أب أوان ليتي أقا وقحتا بعلت 10 شعات تتقمت دما فقاد أملاح كوينو نابت التفكرون زفكران أملاح نمركب كابز عالم قعيزة نابزل عالماوي بيتان حقفان أملاح انتسقاقرت لو متقمت 20 كلتشحن 20 عم تمرد دما أديا بعل بيتا دقا أحواتا سدرا بيتا بيتسبا مسارح تاخدتا كلهم فتوتا أبسترقبلو سنسرعة قبري أما كان مقابر فيرفاكس ميموريال بارك بخبري في التسامالو حفتنا هيلن بخلو كتنافقن كتذكرن كتنبر إياه أملاح أب حقفا يقبل الله يسوس كا تنسى هيوت أنا إيه اتباعي زأمن أنت متوقع بهيوت كنبريو يبلنا وانجلي يوحنس 11 25 زياد ما أنا زجاج هواء ويتر هلن بهتاق الشعوازقي هلن حبتي بمنتاي كم زجمرة تفيني بجاك تملسكي متيخ نقارني حبتي دو يحشكي ويولادي كبلكي ويزرو هلن بهتا انتاي زبهالو مقينو صحفتونا يقيتا مقشاقي خاب كونن بقر حتى مسدقخي زحسب كيو علال ناي صوتا انبقر كس كم زخينو بهاندبت سنبتا بعلت تطبقت قبري تطبقت تباي كل زمسكرلكي سبيت مسباي هاندبت انبقر كوينو مقشاقي زركب دهاي كل سميعو سنبيدون بهريرون تحتاي العلاي كسلامتك مزيو كل قبراي كل حزين الكي كمنه دما يبخيلكي بحلف زولدك يوم أتم دقخي كموين እግዚአብሔር إيدو ينبرلو يخلو خبر بعلق الكيدانكي فطر كوميو زخيد ببعلتو دقيقا سكندن زي حلف بوتا ساعتو بل هلن حفتي فتاري يقبلكي أبجنتو زي تحلف وترى ناي ساعتو أملاك يقبلكي أبسماوي جنتو أني لكم سمعكم من التعمير مسكم thank you
Short life story of Helen Bahta Obazki. Helen was born in Asmara on February 21st, 1970, to her father, Mr. Bahta Obazki, and her mother, Mrs. Alam Abbay. She began her schooling at the Evangelical Lutheran Church School in Asmara. Sorry. There, Helen successfully completed both her primary and middle school studies. In July of 1986, at the tender age of 15, Helen left the only home she knew and migrated to Sudan. After a few months, on October 26, 1986, her journey led her to Ottawa, Canada. In Ottawa, Helen effectively completed her secondary level studies. Shortly thereafter, Helen moved to the United States, to Boston, Massachusetts, and continued her studies at Bunker Hill Community College. Our dear Helen joined in holy matrimony with Habtom Rusom on July 20th, 2003 in Asmara. Helen and Habtom were excited to start their family and were graced with 3 blessings of God: Nathan, Aaron, and Adam. For many years, Helen had worked as a pharmacy technician at different hospitals and pharmacies where she performed with sincere care and dedication. But after the birth of their sons, Helen's focus shifted from career to family. She lovingly and fervently dedicated her energies and efforts to raising her sons, to guiding them into becoming responsible and productive adults. Helen would always say, "Dakai, my children." Not a moment would pass without Helen's extraordinary care and diligent consideration for her children. She was constantly thinking of ways to strengthen them spiritually, intellectually, physically. She loved her children with all her might and raised 3 wonderful sons with fierce determination. When Nathan, Aaron, and Adam reached their teenage years and high school life was around, she decided to start a new job, and she chose to work at the Fairfax County Public Schools. God-fearing Helen loved and trusted her Lord. She always prayed and believed in the power of prayer. At every turn in life, in the good times and in the difficult ones, Helen always reached out to her Creator in prayer. And no matter the situation or outcome, she always said, "Tamaskan Amlachi," thank you, my Lord. Helen was a loving, compassionate, and forgiving person. Always wishing for the good. Helen was adored by her family and friends. Because of her friendly, open, and fun nature, she was very quick to engage. She easily made friends with those who were blessed to cross her path. Helen made those friendships last and stood by all with love. She always had a glowing smile at every interaction, and all who knew her knew the sound of her vibrant laughter, for she generously shared it. In the dreadful evening of October 18, 2022, Helen was struck by a car as she simply was crossing the street. Although assiduous attempts were made at Innova Fairfax Hospital, Helen succumbed to her injuries. Because her Lord loved her much and willed it, Helen joined the Lord. She loved and faithfully followed him shortly before dawn on October 19, 2022. Today, October 22, 2022, surrounded by her mother, husband, children, brother,
many family members, many friends and colleagues. Helen lovingly and honorably will be laid to rest at Fairfax Memorial Park. Our dear Helen will be missed and remembered by all those whose lives she touched. May her loving God grant her eternal rest and keep her in his arms. I am the resurrection and the life. The one who believes in me, even if he dies, will live. The Gospel of John 11:25. Okay, Captain Bata. نبت مقابر نخن كيد بمجمرتها بزوج أمور نيمان تتأويو كاو إذا بيس كروس تبهلا لب stay on the right أو خلهم بيمان تسرحوا كاو 201 Kenilworth Avenue South زبلالو حجنا أو تأتو then سو ناب 295 كأتو commute 295 ناب 495 then 495 برادر روك كبرادر روك أو تبص في المعنى خيط تفوق هم يجركم كده alright حاول نامان حاوي كفانو تمالو كوينيرو اوانو حجخا اهيلو ناتكم فناو كوينو تسقيموني نمأمانو ناتكس نبينيو هيلو نبينو أماني مس عرفة أفانيو كت متصحفة نتبتاب كلمو كيهاففة دبتري بخفوتو كيتعاطفة تتسناني عنا بلكو بزحالفة ناتكن دمو كالتفة كاببرعي كلمي هيلو حافتي كزارب يقلني بنبعتي أيكال كون كتأمرو حساباتي كبيل بهو قد أتصرو سمعتي نبعاتي زاري أعينتي هيلو حافتي كميل موك خلو آمن إني قدم كقبلو أي قبر كنكو كدالو تأفيوني بزعبهاكي زبلو أنا استعشي مسير نزا أخله نزا حالفه كوينيو إله كان فقدو نقول تقبله نتكلم بحكي تبدل كيبلكي كوينو نائله دك أخي مس أخلو حجي كوينيرو تعرف له خيدا له كل بوازي بلو قد غير كنا هاتيلو نتكس بزايو حايلو فتسوم تأفيوني زمان يلو اللهم إنا بالكو أبغوني زي ما أخلني نيرو بأماني من حسيبو نذكي هلني حج دما ناخي بمساني أخبيت كيون حزني موليكم كيتكم حادة دحر حادة بزحانة فينا بالكو تتسناني تعبيدة زيابير هابي زيابير وسده يخون إلى أملاك كفقده هلي بزحبار ناتك كده كابز حالف النمو قدده أي تملسن لبي بسنبده هلو إذا كل قوي خزيت حللكي حجدا كميلكي تسنفكي كتفلينا كميل كخيلكي من يرو من كنا لعدكي بلي بقد كل عالم كان مرسكي أملاك كبحاريكي سماي حشني كابلكي أعرفي مسحواتكي ما بقي أبحق في أملاكي
هلو أنس أي ترفنن حيلي سماي كاميرتسكي كاب دلغي لعلي فقادو خاب كونه تقولوا كعلي أنا بوخ حقفي أعرف بلي هلني دحن وعلي أي بلكني دحن كوني نحوارو مع استفادي غني مستقلت تقول مدحني كنت تسي ما استفيني كاب حريكي فتاري كوداكي قلزوني مدري كاب آخرت عمري بدل الموت كانت تساقري كامرتكي نيزل على منبري اتني امنتكي دمدامي جماري أعرف بلي كاب كل تعري أبتنيزل على المحدري هي اللي امتحان حدري حنت كاب ساوث فلوريدا دمتت ملقتلا Dear Dr. Haptom Rusong Waldab, it's very heartbreaking to read on Fairfax County Police Department news that on October 19, a fatal crash took away the life of our beloved wife, Helen Bahata, while crossing a street at 4:58 p.m. in broad daylight. The Eritrean community in South Florida knows of Helen Bahata by the way of our colleagues, Mr. Waldai Beyene Bakit and Tsagay Brahane Bakit. We are deeply saddened by this horrific accident and ultimately passing of our beloved sister Helen Bahata. Words are inadequate at a time like this. However, please know that you, the children, the rest of our family are in our thoughts. On behalf of Eritrean community in South Florida, we extend our deepest sympathy. Thank you very much. حراي سلخلو زيابير مسجانا يبصحيو حجد ما جوزنا كم تخبها لنا تنحى إن مقابري مو تاجزيه قرب كيدهنا سلزلا كابزن خنوات تحقق جوزنا تسمعت وش تورد عنا يو جن قلت فيلنا كنوات أبدأ قد ما زنتخ علامة أن بزح جزي أنا نتفا أبدأ جمو تخيلنا ننام مكيننا تسقلنا قلت فيلنا خبز باركين كنوات بسلام دم بتنخدو زيابير رابط معرفية يأتونا حجيجن جوزنا ندقن وسينا مالتي. Hands up. Please, everybody remain seated. Please remain seated. في الله. حسب wait just a minute نزلتنا نجزيو ما كان نجزيو تسهلن نجزيو مهرن نجزيو ما كان نجزيو تسهلن اجزيو مهرن اجزيو ما كان اجزيو تسهلن بنت مريم مهرن بنت مريم ما كان بنت مريم تسهلن بنت مهرن اجزيو ما كان بجاهم حنسا لاي سدرا بيت لهم زلوا في يوريتان حشكم كتكادو اجزيو مهرن اجزيو تسهلن اجزيو مهرن اجزيو
ማከን እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከን እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረን እግዚኦ ማከን እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ ጽናልካ እዚህ ግደፈና እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከን እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም ማከን